Hello everyone. Pini ke ninggir pi nebong atum. Han rakhi nai ko gi thola se ke bang jo. Nó là Jilin kìa. Có Jilin. Có là nàng này không đi porque này có ngon thế. Arbi bo. Hả? Arbi thôi to, nàng có ngon to. To. Lapuna. To nàng có ngon. Hả? Lapuan bang. Tuh lapu. Wah, rakhi kemle. Kilang nih hadi. Lapu kan. Kok pakan no. Dui part ho, kok pakan no ta. Nah, lapu dui ta, lapu non ekta kok non ekta. Non ekta langsung thar kok no. Có thích tao nó hè được là cái Jilin là đây Jilin là nó cái mà là nàng cọp bông kìa hả là cái Jilin này có cả rắc Jilin này có học là đây hả non cái ring sibon ring sibon to bon là to to ring sibon cái này Jilin phani pi cái dos tak dak ang deng acir ko teman pace paklang jala dei ha non bang cái ring si bon le cái ring si hedi naminan dong bonai lola apa naik saya dulu mi ko ani la da ko naik kan nake labang ring si bon nai ko rakhi la non bang cái nó là ring si bon ha ring si bon non bang cái angel phải angel Thì ta đây thấy cái cỡ. Tí hả? Thằng đó đi. Vẫn nó sẽ thật. Thì ta đi. Abang ke angel lo. Kau angel lo? Tening ke first pala de mone ke gift na pikrai po. Tahu ke sota mo dah. Bang. Bonjita mo dah. Bang sam ta bang. Jo. Ni bang tung la anang ching hon ni ha. Đi. Bang ơi chứ sao? Chắc là đây cái hả? Đi. Được, lăng miu đi. Kalau Jilin nó bằng cái air. Cái ring sibon, pen, angel. Dah, Jilin, lun nữa. Dah lun nữa. Lun pakai nanti kak. Mana. Lun pakai nữa. Kata bye bye penon deh. Bye bye penon.